Elle est très élégante kandi yambaye plante forehead Kazi nanone ku rubuga rwa TWENGAKO TV nk'ibisanzwe kora subscribe nyuma turi bwakora subscribe nanone tugende kuraba amakuru y'abastare guys ni Alvin Smith yamaze kuba atangaza yuko umwanya n'umwanya agiye kuba asohora indirimbo nziza cyane indirimbo y'amapiano yitwa Elegante ni indirimbo mugiye kubona ku munsi w'ejo indirimbo ishushe cyane guys ni indirimbo y'amapiano bona yuko Alvin Smith yongeye kugaruka mu yindi sura idasanzwe guys ni Alvin Smith ubona yuko hari hahize amezi makiya gusa aduhaye indirimbo that thing ubona yuko ari indirimbo yari imeze neza cyane gusi ari kumwe ese n'umukobwa wiwe cyangwa wasanzwe ari manager ari muri Elegante Entertainment ari we Tasha ubona we kuba bari bakoze ibintu bihambaye cyane gusi ni Alvin Smith yongeye kugaruka mu yindi sura ni Alvin Smith yongeye kugaruka mu yindi sura abona yuko rero indirimbo yiwe Elegante yongeye kugaruka mu yindi sura y'amapiano guys nyimba mwibuka indirimbo ibiseso anyimba mwibuka indirimbo zigiye zitandukanye yagiye asoreza mu piano ni indirimbo igiye kuba isoka lelo get ready amaze tugeneye kuryoherwa cyane guse muri no muziki dude yebo nta kwicara guys nta kwicara imiziki dude twuma twayikuzi amaze tukomeze gutera imbere guys get ready nejo mu masaha matoya cyane guse yamaze kwishira hanze ico ushakirwa agenda kuri YouTube umaze utagitinge ubiridi amaze ijo ubasha kuyumvira indirimbo neza imeze neza guys nta indirimbo igiye kuba isoka nk'iya Alvin Smith nkuko twamaze kuba tuvyumva mu ka video mu coming soon amaze kuba atanga guys ni indirimbo ubona yuko ariyo igiye kuyobora kandi igiye gukundwa cyane guzi ahantu hagiye hatandukanye get ready hasa la vista coming back Amy speaker Mr. Dabivuga nyimbo wamaze kumva kanya coming soon cyangwa se kajya ka video kagace amaze kushira ku rubuga rw'ugo Facebook mbese hagiye hatandukanye na keke jambo wotanga ni indirimbo yitwa Elegant ubona yuko ari indirimbo y'ibisazi nayo nyine ni indirimbo y'ibisazi akanobona yuko tugiye kuba atujyoyego cyane n'umuziki nduri umuziki nduri wongere uje kuja muri vibe n'umwe mu bastar ibataguma hamwe cyangwa wagasotuzi cyangwa se aba content creator bo kugwego hejuru numwe mu bantu bakunze kuvugisha abantu kumbuga cyane gose ni Alvin Smith ubona yuko iyo arinze aba ari mu Burundi ubona yuko yamaze no kuba ashika mu Burundi aho yaheruka muri Kenya ubona ibikorwa vyiwe byinshi kasanzwe abikorera muri Kenya mugabo agira dutsemo indirimbo musaze mumenyereye yuko acagaruka mu Burundi amaze akadutamo indirimbo imeze neza cyane gose so isango nejo get ready maze twumvirize indirimbo imeze neza